पाउचेद युम्पुम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरे लौमी सिंह पीगदब स्कीम की सेंथंग लौ उदब सरकार की थबक तौबा मियोइ तरा का निफान दा हबजलमले पहारे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन 2023 स्कीम असिदा ग्रीन फाउंडेशन लौमी सिंह पीबा सेंथंग मायांगलंजिंग ग्राम पंचायत की मरंग चनबा मरा इंकोल की खुन अदुदा लैबा असेंबा लौमी तरा का निफान की ममिंग कागत पीरगा लौ उदब सरकार की थबक तौबा मियोइ तरा का निफान की ममिंग हाबसिन पैसा लौथोक्रे हाइना मायांगलंजिंग ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 2 की मेंबर के पहारिन हाइखरे वाफम सिंह नोंथिल प्रेस क्लब ता पाउमिसिंग गुबनबदा मागना फोंदोखिबने आरिबे स्कीम बसी क्वाकेथेल द ऑफिस ओइबा ग्रीन फाउंडेशन की मखादा फार्मर सिंह द पीगदबने आरिबे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू डेवलपमेंट स्कीम की मखादा फार्मर सिंह द पीवा सेंथंग अदु फांगनबगी दमक मियोइ निफु सिलेक्शन तौखे अदुबा लिसिंग अनि कुनिथोय की मार्च ता मना इंखोल अपुनबगी लुबम ओइरिबा मना इंखोल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन MDO की सेक्रेटरी एस श्याम कौवा असिना नामथाक तौदुना हाना लिस्टा यावख्रब मियोइ तरा निफान कक्थलगा अतोप लौ लेतब सरकार की थबक तौबा मियोइ तरा निफान की भमिंग हाबसन खिबने हंदगी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना DPT की खुदांग द लुफा लिसिंग तरा माथोइ चनी यांखै की सेंथंग अकाउंट दा थाजिलकदगी हारब मियोइ सिंग असि यारोक्तबदगी हांग नरुबदा मकोइ की मिंग असि सेक्रेटरी ना कक्थलम खिबने वकत बसलुबदा सेक्रेटरी असिना माकी इमुंग मनों की मियोइ सिंग मियोइ मरी फुरकपदगी लाइकनरी अदुना अथवा मतमदा असेंगवा पथोपिदुना मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर अमदी मरी लेनबा जिने यंगचिनबियु हानसु फोंदोके माखा तरकवा अतोप पाउदा NVF की MLA LD को माउगी पार्टी तोखरे नागा पीपल्स फ्रंट NVF सेंट्रल हेडक्वार्टर कोहिमा नागालैंड की प्रेसिडेंट डॉक्टर सेहोजेले लेजेट चूदा 48 माउ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की NPA की प्रेसिडेंट क्यू अलेक्जेंडर अमदी सेक्रेटरी के हेखा चौवाना माउ यूनिट की तोगले आना इबसे थादुना रिजाइनेशन पिसन कराइरे NPF प्रेसिडेंट कोहिमा दा NPF माउ यूनिट की प्रेसिडेंट अमदी सेक्रेटरी ने पार्टी की लुसिंग सीनियरिटी लिस्ट माउगी NPF के MLA वरिबा LD को वो पार्टी की सनफ था इंदना सीनियरिटी लिस्ट सेरियल नंबर 1 ओबदी लौथोखिबा असि पार्टी की प्रिंसिपल गाक्तबगी ममिंग उरपदगी जादिंगदब फोंदोक्तुना रिजाइनेशन असि पिसन किबने हाइरे खेत्री बिरेन बो JDU की प्रेसिडेंट खलकले जनता दल यूनाइटेड की ट्रांसनल प्रेसिडेंट राजीव लालन सिंह एलाइस लालन सिंह MP लीडर लोकसभा हौकिबा तांग मंगादा डिजोल्व तौकिबा लोइना हारग मिनिस्टर खेत्री बिरेन बो स्टेट कमिटी ऑफ मणिपुर की कन्वेनर ओइना खनबा लोइना JDU मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट खनबा लोइना हानागे MLA डॉक्टर KS लोकेन बो सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अमदे रिटियर IAS ओनबकिशोर बो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ओइना खलकले हाइरे डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ना करोड़ 4.95 के स्कॉलरशिप लाखोखरे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया NAAC ना ग्रेड A एक्रेडिटेशन पीरबा असम की प्राइवेट सेक्टर की अमत गायरबा असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ना लिसिंग अनि कुरिथोय कुलमदोइदा एडमिशन तौरपसिंग की दमक लुपा करोड़ 4,40,000 की जामलबा स्कॉलरशिप अमा पीगनी हाना लाखोखरे वाइस चांसलर फादर स्टेफेन सेल्विन हाई अखोई की तोगन तोगन बा स्कॉलरशिप स्कीम सिंह मखादा स्कॉलरशिप फंगलिबा अखोई के माइरोय के लई अमसुंग सही असि गोइना अखोई नौना संगलकदबा माइरोय सिंह द स्कॉलरशिप सिंह पीदुना अवांग पानखै जौनदबा पांदम थमले हाई के गाड़ी रजिस्ट्रेशन तौबा नंबर प्लेट नफा स्मार्ट कार्ड साबदा डीलर सिंहना गाड़ी लेरिबा कस्टमर सिंह दगी सनफम हेना लौरे मणिपुर कनागुंबा गाड़ी अहनबा लैबा कस्टमर अमना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दा गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तौबा नंबर प्लेट नफा स्मार्ट कार्ड साबना सिंह तौबदा थबक चिनबा अमसुंग मतम हेना चंगबगी अवाबा कया थेंगनरिबा दो लैंदनबा मणिपुर सरकार की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अमसुंग गाड़ी योलिबा ऑथोराइज्ड डीलर सिंह की मरकता यानबा अमगी मखादा डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन थमलिबा अदुना कस्टमर सिंह की आइफनबा थबक तौरपगी महुता असेंबा गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तौबा नंबर प्लेट नफा अमसुंग स्मार्ट कार्ड साबना सिंह तौबदा चंगदबा सेनफम दगी अहन बसनफम चाउन लौरे हाइबगी वाफम कस्टमर सिंह दगी फोंदोंगनरगले ऑथोराइज्ड डीलर अमदगी कस्टमर अमदा गाड़ी अहनबा अमा लैबदा गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तौबा नंबर प्लेट नफा अमसुंग स्मार्ट कार्ड साबगी थबक मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस सिंहदा तौबदा थबक सिलनबा अमसुंग अहनबा मतम क्या चंगबा अदु लहनदना यामना कोमना कस्टमर सिंह रजिस्ट्रेशन तौबा नंबर प्लेट नफा अमसुंग स्मार्ट कार्ड साबगी फजरबा थबक असि तौलिबा ऑथोराइज्ड डीलर खराना कस्टमर सिंह दगी अहनबा सेनफम लौबा असि मरी लेनबा अथॉरिटी ना मियंग चंगपिनबगी अपाम फोंदोंगनरगले
Manipur BJP lusing balingak lakbaga loina gari han baliriba customer singki hena kodong chana bahau ki basahi lising ani kun ki September kun ifa na Manipur ge Minister Biren namha ki lingak asige semen amba oina dealer point registration asi launch tawdun hawdo ke dealer point registration asina gari yoliba authorized dealer singna Bharat pumbagi oina leiriba Parivahan portal gi makha da dealer singna gari gi registration tawbagi thabak sin process tawraga customer singda registration tawbagi smart card high security registration plan singba napagi thabak tahon ke kanagumba customer amana gari amalaiba matamda gari aduge registration tawn napagi district transport office ta salamba do housing dealer singda tawravarina customer singi oini yamna nuaiba matam maghandaba akomba thabak ko hele adoba Manipur leiba gari singdagi gari singi dealer kharana customer singda transparency leitaba mahongda ayenba sanfam engine namthak tawrka lawire habiko wafum ke afong tong darakle Manipur leiba authorized dealers singna gari leiba customer singda gari aduge registration tawba matamda sanfam asuk transport department lawi sahi taramanga gi tax ke sanfam asuk lawe smart card sabagi sanfam na asuk ni habar singba to khai na customer singda thina khangan bagi mahota Saurakna lamsam da registration ki sanfam di haitun hiyan lawri hairi Ministry of Road Transport and Highways na thokiba notification ki matungina gari da habli bahai security registration plate napagi sanfam ase customers na gi lafum thokti hana palle Ariba notification asi dealer singna customers in the khangan balaite asumda customers sing dealers na mapire gari hanba amalai raba matung da registration tawa matam da sahi taramanga gi piriba one time tax asi gari amaga manade lupa lakh mari fawba gi manuda leiba gari gi mamal dagi GST gi lawriba senfam khaidolaga sada mari gi changda holaga tax lawi lupa lakh taruk fawba gi na sada manga lupa lakh tara fawba gi gari gi na sada taruk lupa lakh tara manga fawba gi manuda leiba gari gi na sada taret lawi aduga lupa lakh tara manga gi matak leiba gari singi na sada nipan gi changda holaga lawi Ministry of Road Transport and Highways na leba kasi gi oina chanhan khiba niyam gi matungina ahanba gari oina leiba singi registration tawgi harabadi insurance jawdaba yate customer amane insurance masana jawjagi haiba customer gi hakne adobe insurance jawba fawba leader singna insurance fawba dealer singna hana ba khoi gi mari leinaraga leiba insurance company aduda namduna yahon bagi thabaga masong dealer singna chatharabra habiga wafum thorakle Customer amana registration gi damakta apamba insurance company amada yaujaraga registration tawge haiba asda dealer singna apamba waide dealer ga hana mari leina jaba insurance company aduda tangai fadana yahon bagi thabaga chi adumak dealer kharada chathare masin insurance company aduga dealer ga gi marakta kari gumba khudong chadaba kharasu soidana longnaramgani haibasi phongphona khangnaraba wafamne Presna phang pauda state asi gi oina aujik tha amada noba gari gi registration ase Sarakna lising mangarom di transport department da tawri smart card saba amma saba gi 400 rupa chanine transport department sarbe smart card ki customer da pigada ba paisa lokhiba gi receipt ma dealer gi khutang da piraga so madu customer da jaude adu ga sahi tara ma gi tax ki senpam kya thik re haba gi receipt customer da yahonde asumna customer singe hen ba senpam loksilabra haiba sini Housing tha amada gari lising manga transport department da registration tawba matam da customers sing da gi hena loksili basan pa maji yengnaba matam da lupa crore amada gi ta than dealers in khongkala ma yai asong da jamra basan phom ke maram chadan dealers in customers sing da gi loksili basi asuba khongthang amada te transport department gi mai kai da gi har basan phom sing asigi mata customer amasong yam da ningthina khangan batawdri gari registration tawba number plate na pa amasong Smart card sahabagi thabak ta customer sing jai phanapani haiduna authorized dealers in the scenery ba thabak asina customer sing hena khudong chada ba thogalle maram chadana sen hena chading thawolle makatarak pa adopa pauda West Bengal Assembly na Nupur Sharma gi wafam condemn tawkhre Nupur Sharma na Kolkata police ta chaul mari gi matam pinana ba haijakre BJP ki lusing ba Nupur Sharma na TV discussion amda prophet Muhammad ki meyuk tangang ki wafam badunga si West Bengal ge assembly na condemn tawkhre Nupur Sharma na prophet Muhammad ki meyuk tangang ki ba aduga mari dena ngasi West Bengal assembly na condemn tawbagi resolution am pass tawkiba adu da janing da ba phangtok tuna house dagi mapan thokhi Maragasda Kolkata police na Nupur Sharma gi matak ta lokhalakwa FR am mari dena na saman tawkiba adu FR tawna na ba chaul mari gi matam pibiu ana Nupur Sharma gi meke dagi hijakre
West Bengal Assembly nga si Lokiba resolution adu BJP ki MLA taret Assembly dagi suspend tawgiba namit marindi ki matung dani. Suspend tawgiba MLA sing adu hausi te revoke tawkre ngasi Assembly de Nupur san bagi wapam adu condemn tawna bagi Minister Mingda Biren na wangang lingai da. BJP ki losing basing adu no protest thaki West Bengal la thok pa hingsa ki thogok sing da chena basing ki matak ta mahake sarkar na chap chap action lawre adu bagari ki mata hausi phabo Nupur sarma phadri pano BJP na politics asi leba kasi irang hunar bamong amada sa thare leba kasi da laiba thaba phang da bagi issue sing asi BJP na ko khana ba hona de agnivar ki khutang da makoi gi leader sing sem na ba BJP na sa thare army ki meo sing aikoni kai khomnai makoi gi training manung da hai thoi sing thoiner bagi training pi ga thori bani loina da army da deba ka singa ka thori bani adu ba sahi mari gi matung da di makoi thabak tawraroi adu West Bengal ki wana di ma ki sarkar ni jut sing thabak pina na ba hona ri hai ke Amarom da Kolkata police na Nupur sarma gi matak da lokot ki ba effort amaga mari lena na police station da lagna da ba samon taw gre adu mo Nupur sarma gi maike da gi mahang nga ki bo wa from adu ga mari lena na threat ki alai bana Kolkata gi narkel dang ka police station da effort taw na da ba sahur mari gi matam pi da ba nga se email gi kuthang da kangan gre pan bajabati me gi aru be saruk da Nupur sarma na TV debate amada prophet Muhammad gi mek da wa nga ki ba adu gi tabag malem gi lebak tara ga mari na akan ba mon da contem taw ba ko na Makoi ki lebak sing lai ben and boy sing samon tau ki bani Sri Lanka da protesters sing na president resign tauna na batak sel laduna presidential secretary ki jangpham da thingjan kre Sri Lanka da protesters sing ki group na president Gotabaya Rajapaksa boleba ka sigi economy mismanagement tauna bagi damak da dabi tawro na kalambo da laiba presidential secretary ki jangpham khudemak da thingjan kre an official source samana pangdogli Miyoi million kunithoirom yana lairiba island national si ahogiba sahi humputra rongi matam masida khwaidagi sathi boina economic crisis mayunari bani Sarkar da thaugi awat pa chana thakna na poche gi mabal wang khalakpa amadi hitak lang thak sing batik chana laitaba gi awapa mayunari bani Godago gama da demonstration pangthokpa amadi gare fest da protest tawgi khongjang changsilakiwa asi sahi humputra humdoi chure ngarang no bidang protesters in the president secretariat ki Entry point anida ating batham ki masigi matak April mapan dagi hawraga presidential secretary ki sangpam sing da ating batham dun lagle Buddhist monks amari nupi mari chawna miyo kun matoi de police na fagat kre police na pangdo ki bada protesters sing da khwaidi gi nahuna na sathara ki ba action da finance ministry amari government ki treasury ki gate and the protesters sing da ating batham jiliba si maram jade police na gate ani di clear to ba pang ki IMF ki team na so finance ministry da khongsat pang to kada bane International Monetary Fund ki team asina kalambo da khongsit pang thukna island nation asi economy aje phagadhana da ba khona ba support to boina bail out program ki matang da khana nai na ki haire kolai drug amasung nupi lalon ba ki thabak tawriba Rohingya singna Bangladesh da akiba chawna pire lona jada ba khulai drug amasung nupi lalon ba ki thabak tawriba Rohingya singna Bangladesh da akiba chawna pire haina le ba ka sige Prime Minister Sheikh Hasina na namai chunu mita phang dokre Sangjat Bhavan office tam hapu udaba laki banauna appoint tawba Canadian High Commissioner Lily Nicholas ka wari sana bada Prime Minister Hasina haike madudi Bangladesh ta hauzik chang japam blog tuna lairiba Rohingya median 1.1 hen bada leba kasida tung koina koktan laira kada ba social problem kya thogale Rohingya kya khulai draga masung lupi trafficking ki thabak ta chenare Prime Minister na makata na phangdo kibada Bangladesh na Rohingya Lagama basan chari thata matam khara gi wana shelter pire mafam asida makoina ahin ba facility sing phangane una badu da Canadian High Commissioner hai ki badu de hiramasi gi matang da Canada na matam chup da Bangladesh ko sagot kane maso magile bangna charity gi khudang da Rohingya sing gi damak da ahin ba phan amaseme Bangladesh da diplomatic mari thamna ba sahi yankhai ga mari pharak pagi celebration Canada na harauna tawe Bangladesh na ningtam gi gold jubilee celebration amri Bangladesh ki father of nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman gi chama chuba mapokupang thorong ga mari lainana Canada ki mot chinduna ayang Bangladesh ki biam amri government da haraw tema phongdok sari anan Nicholas na makhata na phongdoki Ningtam lan gi matam da ki Canada na Bangladesh bo sawgutuna lakli an paladuna Sheikh Hasina hai ki madude COVID pandemic horokpati ki Canada na Bangladesh ga khusamna na thabak tawina rakhi Vaccine namaso equipment donation tawrakhi ki damak da su Hasina na Canada bo thagar ba phongdoki Canada ki university sing da Bangladesh ki mahiri masing clip tana hangalakli aina pallatuna Hasina na Canadian government da Bangladesh for student direct student program da chawna na bhaijike
Makoy ni Russia Ukraine conflict khana khipa koloi na lan matam chupa da miyam bo halli anmad amat oina phongdoki Birmingham Commonwealth Games hockey gi men's scout lauk thokpada Nilakanta Sarma yaure Indian ning thokapa nimita Commonwealth Games ki damak member taragani pan sawa senior men's hockey scout lauk thokpada Nilakanta Sarma yaure Timasi Manfred Singh na captain oina lusingani amasong Drake Felker Harmar Prince Singh na vice captain oina saruk yagani Hockey India na hanadi games asi Hangzhou SN Games ka matam naknabana second string team thanarba thorang tawrambani ado moidamak China da weriba COVID-19 ki phibamna SN Games mathang chhaida jai thokibana hockey India na July 19 ta ki hogadaba Birmingham Commonwealth Games asida mapung phaba masong mabangal kanba India ki team thanarba wari bloke Indian team na pool B da England Canada Wales amasung Ghana ga punna tamenari hana silver anirak laukraba India na July 19 da Ghana ga sana duna campaign hawdokani Manprina mamang sayi Tokyo da pangthokiba Olympic Games da puari orba bronze medal lobad Indian team losing ki amade handagi Belgium also Netherlands gi FIS Pro League Tour da captain oikiba Ahmed Rohidas ki mhota amuk Birmingham da Manprina team losing gadore vice captain ona saruk yagadoriba Harmpret na FIS Hockey Pro League da highest scorer gi mana phangki bane atop editorial gi kalam amada mayahuraba Agnivad scheme India ki defense force the short term recruitment policy ni haiba Agnivad haiba thousil sanana ba thabak pai pada army experiencing na thousil sanaba yaroi haina lambi da thongnarak badagi mamang zol horok padagi asoba owathok koire Agnivad natragana Agnivir haina thousil asi lakthok ko haina taksin bada organization khara na so bharat ban tawre aduga opposition party na so thousil amadi thousil asi handokhin ba magi thakta wakat owa phong kya zatare India lega ki minister aduga makoibu sogot pasing thati thokli birang asi opposition insin bani haina maral siri thausil asi chanana ba India ki defense sip ahum jauna anuba recruitment chathana ba thaba pai khana ba hona kre Manipur jauna awang pok lamdam dadi irang makti leitri Agnivad ki mokta hawra kibe irang da train gari jauna train ki property lupa koti sanifar hen bagi mangta han kre ana hisab taunari India lega naso thausil asi naha singi puning singchin ba ngamna ba short term recruit asida kudong chaba ki happy gani hana law thokre masigi mathakta lega ki losing bana defensive ahum go una duna wari sana duna thausil asi thabak tong thong na ba honari BJP ki strong CM ni hainari ba UP ki adjetiana mahaki state da irang kan ba mafum da India da ahan boy nagarang police force ki flag march da bulldozer thaudok tuna aset ba firep lawri habdo kre madu ubada tongan ba laloletik tawriba musing aduga manak nakpada laiba Imung gi mio singi puning da aki papok na badagi tholo na kre ai ba photograph amade video sing da unari basini masigi matakta center gi akni for scheme ase hidden agenda amari aina phawwa maral situna scheme ase chana dana ba haire India asi government jokhak da khangba yauna thabak phangdaba gi masing ase masing khangdana laire habesimadi loina khangnare sifai khaktamak oiba pamban ha gi masing chu yami scheme masigi makada hanri ko na mioi lising difu ka tare rom tamak law gadabane masigi manung da sahi mari lairaga sada kun manga khagauraga sada humpudra manga di tadul leigadori masina sifai ki thabak khaktabu pam jaban ha sing service ta mafung phana lairoi dabana pena daba asi chu amane scheme masigi merit and demerit adu mamutta na khana ki si haibasi chu apaba proposal ni haibatai laiva ki ngak se nabaga mari lainafa oibana miyamga wakal taminaba thabak tawbana asingba thausiloi gane Magatarakwa atopa pauda mawi singna kunja kaptuna halamle police da pau pibagi thabak tawi hana singna badagi Chhattisgarh gi Khangle district da mawi singna sahi kuntra mangarom suraba kunja amana maina kaptuna halamle hana official amana ngasi phongdokre official na phongdokpa matungina thawdogadu ngarang nubidang Khangle district ki Marpal police station gi barang chana leiba adwal khunda thokibani laigiraba kunja adu gi maming choma Mandavi kawi ana phongtola tanam hangna haike ngarang no bidang kulai matik chana paiba mioi maus kangbu ama adwal khundal lak laga Mandavi bo ma ki mayum dagi namdana pothoki bane matung dam ha ko police ta pau pi baga thabak pi bagi thabak to bagi maran siraba matung no maina kaptuna halam ki bane haina official tuna phongtokle mara haike tawdo osigi matang police na case amala khat baga loina tawdo gasila chenari ba maus sing adugi khongol li na ba thi bang bagi thabak satari brajata bada mioi ama haming jangkai gani thoi sigre Chhattisgarh ki Garhia Ban district ta thokiba brajata bagi thawdok amada
Mioyama Amasong Ameng Jankai secret and a standard police officer Lamanagasi Fondo Cre. Gariapan gi Superintendent of Police JR Takuna Fondo Pomatungina. Brazadabagi Togadu Garak District Asiki Sas for Konbanaka Tokibane. Yasbin Haiki Sintamin Dankar say Kunganito Shurabami Amanagrang Sas for Konmanak the Leva. Lamangamada Maki Haming Sing Sazik Pijaring that Nong Surake. Nong Surakpa to the Ki Maki Haming Singadu, Asoba Upambi, Amagimanakta, Hoisin Bagaloina, Danker Upambi, the Gimakada Nong, toppling at the Khangle. Brazadaraki and a Fondo Atuni Esbin Haiki, Taudoga da Dankramasong Ameng Yankai Ganito Kudak the Siki. Nongzu Panta Hek Loibaga Maripurgi, Lambi Punamak Semplak Lagane. Nongzu Panta the Maripurgi National Highway Sing, Ising Tumzinba Amadi. Lamyai the Concord Kia Ladiba, Asi Nongzu Panta Hek Loibaga Manipurgi. Lambi Punamak Doina Semplak Lagani Aina Pamis in Hankiba, Wangi Pakum Pira Donasium Berena Fangdokre. Komalapakta Pangtok International Day of Yoga 2022 Gitar Ram Sarugyaba Lakiba CM Pamis in Hankiba Wangi Pakum Pira Donasium Namakatana Hai. Handak Nong Chuba Aduna Ichak Topa the Gimiam Relief Game the Ladibasing Kumna Yangsele. Handak Nong Chuba Aduna Ichak Topa the Gimiam Relief Game the Ladibasing Kani Yangsele. Matau Darabadi helicopter na singba Tatagani, Masigi Matang the Kana monitor Daure. Social media the Minister Mingda Truecaller Tagat Bagi, Matang the Hankiba Atopa Wankipa Kumpira Dunhai. I giving a see Yamnasin I Khangle. Truecaller Kakana Facebook the I giving Sinabasu Tangnare. I give count log the Wasu Tangnare. I give account log the Wasu Tangnare, Truecaller Tarokliba, Miogimatakta effort Tawani, Truecaller Taroklibasing, Lalholop Amagini Abasu Khangle. Makoina Truecaller Taroklibasi, Selgi demand Taroklibane. Mark Tangmak Aukifna Tarakiba Bell application Kona Yakidre. India take it Tokai Tana by India Langa Kimayokta, Lan Honabahona Bagi Doctuna Badasiana Bani Haiba, Government of People Democratic Republic of Koki Lengi. President Way Abigimaran the father of judicial custody the jail the ladyba. Timag How give the session just impulse the bell pibi never Tarakiba Bell application, Nasi impulse session just a Gonesur Sarmana Yakidre. Are with the content in the Sikimar Viva Pau Kara Asiba Pau Damzariba. Maribo local news YouTube channel Asidagi Young People Punamupatakasari. Channel Senatum the Kanarabadi, subscribe to be diversion and subscribe to Virmaloidana. Like and share to Sukabi Guru Plamapo, Amakana Takasari.